جوان لايق ناوي محمد پربشان رند الهوهاتي قلك بو بحساب قهن داب عاريو كار خراب وصف عيب لو لدورا وينبو لو كنورا احمد پاك پربو پرشرين بو بردل باوي خواب سد و دابود برجان ويلف پیر بو عبدالمطلب لیوی دزان هین کر خوی زوج عبدالله جان خسکو جیرا بین جنک پر دلال هم جمالک پر اصیلون حلال نو تمام قیزرند مکیا جرم مناسب دک چاوه مالیا آمینه پاک و تمیز بو بقدر هم اصیل و نازنین و معتبر پر شرف دای خدای لامکان او نقنج والد جمله جهان وقت کروان هات مال او نهات و نمادی باب و دیار و ولاد چونکه بازرگان کروان دا خبر کتی حزن خاندن لو بقدر لو زحارس چوی یسری بجمال و گریا او تنهات بهوال 25 سال عمر جان دلبره شربتا مرگ و خرویل و دره مال يسري بمكان هجرته مال يسري بديار فرقته أو لغربة ما تندنف مقبره لو نهت وصلا حبيب ما دره هنگی عبدالمطلب ما پرنچار بویا غمگن اوج درد بدبار بویا محزون هرچه تشت سرزمین سر وفاتا باو نارین پرگرین هر دو چاوه آمینه بون مثل چم یک دم مهلت ندای درد و غم وی ولد یار وی ولد یار وی ولد لو ندی بی گود که من صد مدد کا عزیز من شمام الغربت استنهشتم دناوا فرقته ما هي طاقت بگیرم هی هوار سردن چاوا بکم صبر و قرار ما يتيم أولاد من ما بخدي ويل دنيا جارك باوي خوندي ويل دنيا جارك باوي خوندي غم نخوا ای دایکا جان مصطفى نود لیخ باو وندر دو جفا او یتیم آنی دنه به حکمتا کری امثل او جبوی ملتا بخدي نامين أو نورا جهان لو جبوبي رب عالم بوشوان رب عالم جيت رجهر حاميا حاضرو هم ناظرو لو الهرجيا أمج عشقا جان دل با خوش كلام هرب بيجن الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
عيدا وججن العالم دايروس الصلاة عليك والسلام عليك هات دنيا مصطفى لو سد بيروس الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز هات فايا مزجين أي برا الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز هات خاتم بيخنبرا الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز هات ياري ياران سد بيروز الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز هات قائد ورهزان دوس الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز هات مرشد مؤمنا الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز هات قنجي إنسان وجنا الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز هات باغ شهواني باغ دين الصلاة عليك والسلام عليك لا لا ونسرين ونرجز بونشين الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز هات خرشد عرض سما الصلاة عليك والسلام عليك هات حبيب مرحمة درد غما الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز هات أو شفيع محشري الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز هات سروري مهل الصلاة الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز هات خذيه قرآن كريم الصلاة عليك والسلام عليك سر خير بأبو هارو أبنو روس الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز سد بيروز سد بيروز الصلاة عليك والسلام عليك أمجي أشقى جانو دلبا خوش كلام الصلاة عليك والسلام عليك هرب بيجن الصلاة والسلام الصلاة عليك والسلام عليك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب عالم شواوه و ارسل اکران رهبر تیوی تماشاوانی به برنامه که شواگشا مبارک بکه انشاءالله. شوا ما بخیره بگرینه و به سبب عفو و مغفرت تامه و به سبب برات کرنامه خلاص کرنامه جاگر جهنمی. معلوم وان روی مبارک ام تسیمه هادنه مسیمه جواها ماما ام بقدینن ام دکوین رمضانی. د اصطلاح اسلامی ده جوان شوار ده به جوان روار ده بیجن جوان مهار ده بیجن اشهر التوبتی والایمان. رونی مهنی که مره توبه بکه و مره ایمان خواجی زیده بکه. وان مها و وان روجا و وان شوا دبه وسیله که مره خو حاضر که به گناه تک رمضانی و در رمضانی ده جی مره آزادیا خواه جا آگر بستینه یعنی مره گناه خواه عفو بکه. معلوم نبلیه نمعلومه که ساله کی دنا مدیسا بگیجن روکی وک ایرو رونی وک وان رویا مهنی وک وان مها
belki umre mesleği bikade, belki işe bikade, belki düsü bikade. Lazım e mümin ve fırsatı ders bernede. İmkana viçi bu tevbe bike. Rabbi alemi de Kur'an-ı Kerim'de usa ferman kiriye. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أي قال عبد من وسر نفسه إسرافه ونفسه ظلم كريه ونفسه سري برداي وسركش كريه رحمة من بأميت نبن لا تقنطوا من رحمة الله رحمة خداي تعالى بأميت نبن بهذي نبن ربي عالمي قناهي ما تشخابر من براببن ام بتمام قاسي ارض واسماك حديثه قدسي بيجي نابنا ارض واسمانا بجناها ام تجبكن وقتي بقلبك سالم وسليم ام بري خبد ربي عالمي جي او بالتوبه بري خبدمه جناهي ما قش عفو بك لازم مره پوشمانی بك جوان جناها وگره او جار كدنا جي وان جناها نكه ربي علامة به إن الله يغفر الذنوب جميعا خداي تعالى تمام جناها عفودك جغين الشركة تدي مشرك هفالا وبندا أورتاغا خداي تعالى شيء كن جغيني وانا بتشو جناه دي ببراب بس مرة توبة بك خداي تعالى جناهي مرة تبكى عفودك إن شاء الله ده حق مها رمضان ده مها شعبان ده وده حق في شفي ده يعني بكورتاسي زي حديث كي بيجم و هنا يجي معلوم ده حق في شفي ده حديث هنا سنة يوم بلكي نخرطبن لبلد معنا خدا خرطن جبكوا في أمة إسلامية وانرا مقدسة أم باورناكم كأمة لسر باطلي اتفاق بكي بلكي سنة دا خدا جي نخرطبن ضعيف بن لبلد حديثك الضعيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتيه برسين أسامة جي برسيه دبي يا رسول الله از میزد کن دوان مهید ناج غین رمضانی تأم بیتر دمها شعبان ایدت روجی دگری و ما انا تیدنه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمان دکه دبی شعبان دکه بنا رجب و رمضان تجبیر کرن yani هناك خوش رمضان حاضر دکن روجی ناگرن هناك جی ما عول کو رجب که ما حرام معلوم دوی ما خودن روجی شعبان وقت تجبیر کرن غافل دبین انسان جی جاء رسول الله بيجي وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين أبي ما هيك وصاية عمل إنسان دبي ما هي أرزي خداي تعالى دبي رب العالمين عمل مرات دشن خداي تعالى دبي أدخوازم أن يرفع عملي وأنا صائم أدخوازم أبروجي بنكو عملي مهاجم رب العالمين جبريل قال رسول الله باكي جمهدنا بجغين رمضاني جهر مهي بيتر و مهي روجي قرتيه يعني جارنا وسا قرتيه حزي عائشة رضي الله تعالى عنها دبيجي ما قلت بقى رسول الله ايه نفتره جارنا فتريه ما قلت قوي روجي نقره يعني مهي جغين رمضاني بيتر دو مهي ده روجي قرتيه روايات كده نسا جوارا بيجم قو عالم اسلامي في روايات جي روايات كرنا لبس سنة دا خدا نخورته خدای تعالى دوی شویده انسان نازل به رحمه خواه سمای دنیایی دبی کستونه نخوش به شفای بدم کستونه دیندار به دینی بقدینم کستونه گناهی هبه توبه بکرد گناهی عفو کم افیا حتی سری سبا و روژه دوام دکه جبروی قاسی وان مها و وان روجا مره گرج خورا بگره فرصت جبوك قيامت ام سرفرازي هر حضور رب العالمين تمام حياته ما هات سبب خلقيته ما هاتنا ما دنيا چيه ام القيامت جن رب العالمين سرفراز بن بتك غايه ابه جغيني بت غايه ما تنه اجا اوروكي ور مزنه يعني يورو أنا أولادي مرواهبن مالي مرواهبه ملكي مرواهبه مزناتيا مرواهبه مقامي مرواهبه تشتكي فايدة ناقنته رب العالمين تعريفه يورو يدك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه
وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. دوی روژه ده شخص مرف ج برای خود روه دیگه مختمت که تنگاسی مرد است برای خود گره معلوم ان اکو آلی کاری بده مروا برای مروایه دوی روی مرج برای خود روه جدیا خود گذره و مرد تنگاسی مرد درد سری خود ده سر مل سر چوگا دیا خواه دوی روش دیا خویش دره جبابی خویش دره مرد باب چیایه شو مرد پشتا خود ده معلوم ان انسان دوی دنیای کو باوریا مربونا چه به مرد جوانا گشتو کا دره اور حال بیرگاه خوش کردی خواه دبیج باشد روه چون هر رو او روی هانه هر کس درده کیوه بسیویه یعنی انسان که تناف درده کی مزم بده به و هر طرفی بود درد و کدر و علم و ایش یعنی کال کلک خمیزه کل دورا خمیزه که نکال دورا خمیزه که حالی وی دردی وی همی وی غما وی اوه کو خلاص بکه جبو خاطر او رو مره بتنی دبینه مره و عمله خواه صالح دبینه وان رویا گره مره بکه شخوره فرصت جبو خلاصیا جوان گناه خواه کد ساله دمکریه خود تاج امکان دایه مروا مرجی خلاص به از بکرتاسی حدیث کی جی بیش از بارم وقتی من نمایه وی حدیثی بیش وازه صحبتا خواب قدینن رسول الله صلی الله علیه و سلم دبی وقتی انسان ته قیامتی حتی برسوا جوابا چاروان سؤال نده قاعفه خونا بجل قیامت تسکنه لازم وان هر چهار سوالا ام اول خوب پرسن في دنیای وقتی ما برسوا وان جواب وان دا لقیامت جیم بدن وقتی ما الورانه دا ام لقیامت جی کارم بدن یعنی وقتی ما کد نافجیا وسری قصه دای سر بعلی فوقه وان پرسا خوب پرسن قالوا وان پرسا اسکارم برسوا وان و جواب وان بدن یا الله عباره حدیث کرتاسی از بخوینم لن تزول قدم عبد حتى يسأل يوم القيامة حتى يسأل عن 40 چار مسئله نه پرساندن انسان قافا خو ناویجه یک جی ان مهم ان قرين عن عمري فيما افناه قالوا تا عمري خود كره بالفنايه تذكره قدان تذكره خلاص كر تلبي شيطان نفسه هواء مقامه دنياي كتي يا تلبي ربي خوچو يا تلبي پیغمبر عليه الصلاه والسلام چو يا تلبي قرآن الكريم چو لازم ہے برسوا و جواب بھی عمره ہو گش انا اسلام کی دین کی ورے ناب دینی اختیار بتنے ہے اے خورتا بتنے ہے اے پیرے کا بتنے ہے اے زالو کا بتنے ہے اسلام تمام حیات انسان من المهدي الى اللحدي جدرگوش حتى كمرات دمره تمام حياة انسان دگره هندري خواه يعني پرسيس تمام حياة انسان دگه جبر قاضي في پرسي وقت مسئله خداني سر بالي في وقت ما تفكر كر ما برسوا جوابه في پرسي دا خدا تعالى دا قرشي خو گو يا عبد من كوت عمري خو لكو قدان وقت ون كاربن برسوا جوابه في سؤال بدن في پرسي بدن و شاغل قيامت يجي ونسر فراز ببن وعن علمه فيما فعل فيه هذا فيما عمل به ماذا عمل به روايته وكنا جانه علم خو دبي كات تشاب علم خو عمل كر يعني علم جي معلوم مسؤولية ده انسان وقت انسان مسألة كي زانه بده مسؤولي في مسألة دبي عالمي ومسألة لازم بي عمل بك لقيامته هناك انسان حضور ربي عالمي سريع اول اجر بوان فيت كذا سي صنف انسان صنفك جيكو مسألة يبقى ما هي اسكار ازوي صنفي بيجم رسول الله دبي يا ابو هريره وقت انسان كش محشر دنا او عالمي كنت جم ربي عالمي خو تاجد برسه دبي تبع علمي خو شكر دبي يا ربي اشتمش خلكير قوم وعسكر من نصيحت كر من قران خوان دقيم خوش بو مقصده قو فلان وفلان وفلان بقو رسول ربي عالمي دبي كذبته ملائكه دبي كذبته هم خدای تعالی هم ملائکه جل بیت دروال کی چبا دروال کی بیت گوبر انسان بیا چوا خوش خبر ده یا چوا عالمه یا چوا خطیبه هر کس گوی خود ده وی انسانا برا انسان تلیگا در دو بدن تشبو وی هاوی کر لوما علم تجي عمل لدابي جبر قاسم ملا مساله لما يجي عالم بي ملا عالمي مساله ملا مسؤوله يعني اسلام ندينكي بتني سر ملي عالمي كدوز ده علم به عالمي مساله كي مسؤوليه مسالينه وعن ماله
من أين اكتسبه وفيما أنفقه جمال أخوة مال لكو قرد ولكو خرج كر يعني قرد وقتي قرد حلالي ده قرد فايز كر حقوق إنسان أخوار مال خلقي دزي هما قوش كتي برابي يتركي برا مال بيتك بريامن أفيا برسا عولة وقتي توب كرنا ويه وآدنا يجي تلكو خرج كر يعني مال أم نحكم مال إخوانه أم لقول لقوله هوا أخوة هوس أخوة نفس أخوة كيف أخوة أم مال بخبتينن لقوله ربي عالمي أم مال دائمة قال خبطا مجي خرج كرنا مرواجي لقوله ويبه يعني إنسان أجبو بايا دنيا أجبو نفسات دنيا بتريلونا خرج تكن أما تبوش بو خدي ومدرسة هنا وفقيه هنا وأخوان هنا لفانا إنفاقي فانا بك نار دستيوي كارب إنسان بيجو الدنيا يخل بيجو شقة منك جاميرة ولو قنطا بسد مليار سد مليون ده راستي بسد مليون كاره خرج بك أما لله كوكس نبينه ببدأ في مدرسة بدأ في جامي بدأ في ريا خيري نكار بدأ سيف ناري شو ما ناري خلجنا بيجا ميربو شو درجة خدي هو خدي تبينه جبري قاسي جرى أرامر با خدي خوش به مرد به خدي برا بينه برا كسي نمينه داوی جب کرتاسی جسم خواه وجود خواه بدن خواه و کره رزاند وعن جسمه فيما أبلاد حديث كيدنا بيجي وعن شبابه فيما أبلاد الروايات كيدنا ده يعني وجسمه خواه كره رزان يعني دريا خدي رزي بعبادة رزي بمشر ريا خدي رزي دريا جامعة ده رزي يا جي ده خرابية ده حرامية دريا نباش رزيا لازمه برسوا وان 4 سال وقتی ام ایروش خواب پرسن ام کارم برسوا وانان بدن و چاقه ام وقتی سرفرازی درن حضور رب العالمین رب العالمین مگوش عفو بك ان شاء الله تعالى بده خاطر وان روز وان مه مبارک ان شاء الله تعالى خدای تعالى ما قیامت بروس بيتي و حضور اخوه حقي ما بالحق بده زانين وطابعون حقي بك نسيمه باطل ما باطل بده زانين و باطل مش باطل بده دور كرن شبابه مبارك به ان شاء الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أبدل ما بغمگينا حسراج خوين دبارينا ناكنا دائم حزينا حسرة نبي آمينا ناكنا دائم حزينا حسرة نبي آمينا حتى مهبن لحياته حسرة ويش قلباناته أمي روح بكن خالاته جبوي محمد رسول الله جبوي محمد حبيب الله يا محمد يا محمد بحق سلام لسر تبي يا محمد يا محمد الجنب قرباناتي يا محمد يا محمد بحق سلام لسر تبي يا محمد يا محمد او جنب قرباناتي او جنب قرباناتي دل مدى سلطاني پادشاه روح و جاني كل الكال سر قلباني يا محمد رسول الله كل الكال سر قلباني يا محمد حبيب الله انت درماني هر درداي من دلال سر چاواي خود يبك سوق الساي يا محمد رسول الله يا محمد حبيب الله يا محمد يا محمد بعد سلام لسر تبي يا محمد يا محمد او جنب قربانات بي يا محمد يا محمد
محمد بعد سلام لسر تبي يا محمد يا محمد قربانات بي أوجان بقربانات بي مأمور رب رحماني أمري تجمراني مل سرسر چاواداني يا محمد رسول الله مل سرسر چاواداني يا محمد حبيب الله لأرجو لآسيمانا دوست ملك وإنسانا هم خدي سيف قرآنا يا محمد رسول الله يا محمد حبيب الله يا محمد يا محمد بعد سلام لسر تبي يا محمد يا محمد أوجان بقربانات بي يا محمد يا محمد بعد سلام لسر تبي يا محمد يا محمد أوجان بقربانات بي أوجان بقربانات بي تو هم یارو هم حبیبی توی خودی غریبی جو قلب مرا طبیبی یا محمد رسول الله جو قلب مرا طبیبی يا محمد حبيب الله عشق دل مؤمنایی صبر دل مظلومایی نور چاو اولیایی يا محمد رسول الله يا محمد حبيب الله يا محمد يا محمد بعد سلام لسر تبي يا محمد يا محمد أوجان بقربانات بي يا محمد يا محمد بعد سلام لسر تبي يا محمد يا محمد أوجان بقربانات بي أوجان بقربانات بي Senden ayrı geçen günler efendim, bize çile zindan, zindan efendim, zindan efendim. Kavuşmak mümkün mü bilmem ki sana, öyle özledik ki seni efendim. Medine senin nur ravza yerin, İçimde özlemin öyle ki derin, öyle ki derin. Bir ismin Muhammed, bir ismin Ahmet, öyle özledik ki seni efendim. Sensin alemlerin nuru güneşi, sensin aşıkların aşkı sevdası, aşkı sevdası. Ümmetinin sensin, sensin gözü bebeği, öyle özledik ki seni efendim. Ümmetinin sensin, sensin gözü bebeği, öyle özledik ki seni efendim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme
صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, muhterem cemaatim, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Geceniz mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. İslam ümmetinin ve dahi bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olsun inşallah. Kıymetli kardeşlerim, nasıl ki yollarda işaretler vardır, levhalar vardır, insana gitmesi gereken güzergahı, gitmek istediği güzergahı gösterir. İşte bizim hayat imtihanımızın güzergahında da bir takım levhalar, işaretler vardır. İşte onlar bize bu imtihanda işaretler verirler, ahireti hatırlatırlar. Onlardan bazıları işte böyle hayırlı gün ve geceler, bayramlar ve benzeri şeylerdir. İşte bugün de öyle bir geceyi, öyle bir günü idrak etmekteyiz. Zira bugün 3 aylardan Şaban ayının 15. gecesi. Allah Celle Celaluhu Duhan suresinde şöyle ferman buyurmaktadır. Hamim vel kitabil mubin inna enzelnahu fi leyletin mübareketin inna kunna munzirin. Sadakallahul azim. Hamim, apaçık kitaba yemin olsun ki biz onu, yani Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Kıymetli kardeşlerim, Elmalılı Hamdi Yazır tefsirinde şöyle buyuruyor. Diyor ki, İkrime ve benzeri bir grup alim bu mübarek gecenin, Kur'an-ı Kerim'in kendisinde indirilen bu mübarek gecenin Şaban ayının 15. gecesi olduğunu rivayet ediyor. Bu ihtimal bile, bu haber bile, bu rivayet bile bu gecenin şerefini anlatmaya yeter ve de artar. Yine Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyuruyorlar. İzâ kânet leyletun nisfi min şa'bâne fekûmû leyleha ve sûmû yevmeha. Şaban ayının ortancı gecesi, yani 15. gecesi geldiğinde, olduğunda onun gecesini ibadetle, taatla geçirin ve gündüzünü de oruçla geçirin buyuruyor. Ve kendisi de böyle yapmıştır Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Kıymetli kardeşler, bu geceler, böyle zaman dilimleri çok bereketli ve bunları vesile edinmek, Allah'a yaklaşmak, günahları affettirmek için bir, efendime söyleyeyim, araç olarak kabul etmek lazım. Zira Allah Celle Celaluhu "Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim" Ey kendileri hakkında haddi aşan, yani günahlara dalan, hatalara dalan, yapmaması gereken şeyleri yapan kullarım. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden asla ümidinizi kesmeyin. İnnallâhe yagfiru'z-zunûbe cemî'a. Şüphesiz ki Allah bütün günahları affeder. İnnehu huvel gafurur rahim. Gerçekten o bağışlayandır, pek merhametli olandır. Bu ayet önümüzde duruyorken günahlarımızdan, hatalarımızdan, isyanlarımızdan dolayı ümitsizliğe kapılıp
umudumuzu Allah'tan kesmek akıl kârı değildir. Zira ümidini ancak ve ancak kafirler Allah'tan keserler. Size bir müjde vermek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Rabbinden aktardığı bir kutsi hadis-i şerifte. Bu rivayet Tirmizi'de geçiyor ve Enes bin Malik Resulullah'tan bize aktarıyor. Şöyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Kâlallahu Teala Ya ibne Adem inneke mâ da'avteni ve racavteni gafartu leke alâ mâ kâne minke ve lâ ubâli. Ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve affını umduğun sürece işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun ve ne kadar büyük olursa olsun ben seni affederim. Ya ibne Adem lev belagat zunubuke anânes semâ sümme estağferteni gafartu lek. Ey Ademoğlu, şayet günahın gökleri dolduracak kadar olsa, sonra benden istiğfar dilesen, bağışlanma dilesen, seni affederim buyuruyor. Ya ibne Adem, inneke lev ateyteni bi kurabinil ardı hataya, sümme laqiteni la tüşriku bi şey'e, le ateytuke bi kurabiha mağfireten. Ey Ademoğlu, şayet bana yeryüzü dolusu hatayla gelsen, sonra hiçbir şeyi bana ortak koşmadan kavuşsan bana, gelsen bana, ben de sana yeryüzü dolusu mağfiretle seni karşılarım. Ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle karşılarım. Ne kadar büyük bir lütuf kıymetli kardeşlerim. Rabbim bu lütfa hepimizi mazhar etsin. Fakat burada dikkati çekmek istediğim bir durum var. Allah Teala la tüşriku bi şey diyor. Hiçbir şeyi bana ortak koşmadan ölürsen, bana kavuşursan diyor, ben seni affederim. Malum şirk Kur'an-ı Kerim'de şöyle vasıflandırılıyor. İnne şirke le zulmun azim. Şüphesiz ki şirk çok büyük bir günahtır. Günahların en büyüğüdür. Şirk koşarak Allah'a kavuşan, yani ölen, şirk üzere öleni Allah asla affetmeyeceğini bizlere defaatle söylüyor. Peki şirk nedir? Evet, cahiliye devrinde bir şeyleri Allah'a ortak koşmak olarak, putları Allah'a ortak koşmak olarak belki anlaşılıyordu. Belki bugün bize öyle geliyor, fakat şirkin tersi tevhiddir. Tevhidin gereği de Allah'ı bir bilmek, bütün sıfatlarında ve zatında Allah'ı bir bilmek, Allah'tan başkasına kulluk etmemek, mala, mülke, kadına, paraya, makama asla ve asla kulluk etmemek tevhidin gereğidir kardeşlerim. Rezzak olanı yalnızca ve yalnızca Allah bilmek tevhidin gereğidir. Patronu, zengini, para babalarını Rab bilmemek, rızkı onlardan bilmemek ve tanımamak, yalnızca ve yalnızca Allah'tan bilmek tevhidin bir gereğidir. En güçlü olanın Allah olduğuna iman etmek ve öyle kabul etmek, hiçbir güçlüyü, hiçbir silah sahibini, hiçbir güç ve ordu sahibini değil, yalnızca ve yalnızca Allah'ı en kuvvetli, en güçlü ve kudretli kabul etmek tevhidin bir gereğidir. Yalnızca Allah'tan korkmak tevhidin bir gereğidir. Allah'ın emrini başkalarının emirlerine tercih etmek, onun nehilerinden kaçınmayı başkalarının yasaklarıyla çeliştiğinde ona tercih etmek tevhidin bir gereğidir kıymetli kardeşlerim. Rabbim Celle Celaluhu bizleri muvahhid müminlerden eylesin ve böylece Rabbinin arz dolusu, dünya dolusu mağfiretiyle karşılaşanlardan eylesin. Evet, başka bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam men kâle la ilahe illallah dehalel cenneh buyuruyor. Kim la ilahe illallah derse o cennete girecektir. Sahabe diyor ki Efendimiz
efendilerimiz. Bunları insanlara söyleyelim mi? Haber verelim mi diyor. Diyor öyle derseniz belki gevşeklik yaparlar, amel işlemezler. Fakat bunu ölümlerinden önce bizlere aktarmışlardır. Bu hadisi işittikten sonra amellerimizde gevşeklik göstermeyelim kardeşlerim. Bunu ümit var olalım, umudumuzu asla kaybetmeyelim diye söylüyoruz. Zira beri tarafta da şöyle tehditkar hadisler bulunmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki دَخَلَتْ اِمْرَأَةٌ نَارًا مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا اَوْ هِرَّةٍ رَبَتَتْهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا. Bir kadın kendisine ait olan ya da bağladığı bir kedi yüzünden ateşe girdi. Ne onu yedirdi, içirdi, ne de onu saldı, bıraktı, gönderdi. Ta ki açlıktan ölene kadar. Ve bu yüzden o kadın sapıtmış oldu, dalalete sapmış oldu, ona vesile oldu, dalalete girmesine vesile oldu, sebebiyet verdi ve ateşe girdi kardeşler. Hiçbir günahı küçümsemeyelim. Bizlerin ateşe girmesine sebebiyet verebilir. Yine başka bir hadiste salih amellerimizin bizi kurtaramayacağını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta kendisini kurtaramayacağını söylüyor. لَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِمُنْجِيهِ عَمَلُهُ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا. Sizden hiçbirinizi ameli kurtarmaz. Salih ameller sizi kurtarmaz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Lakin dürüst olun ve yakınlaşın Allah'a. Sahabe Efendimiz قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Sen de mi ey Allah'ın Resulü? O ki ibadetten ayakları şişerdi. Sen de mi ey Allah'ın Resulü? Seni de mi amelin kurtarmayacak dediklerinde وَلَا أَنَا. Beni de kurtarmaz amellerin buyurdu. İlla en yetegammedeni Allahu bi rahmetin ve fadlin. Ancak Allah Celle Celaluhu beni rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmıştır. Kıymetli kardeşlerim, salih amellerimiz bizi kurtarmaz. Salih ameller ancak Allah'ın rahmetine vesile olabilir. Onu celbedebilir. Zira Efendimiz şöyle buyuruyor ya burada. وَلَاكِنْ سَدِّدُوا. Dürüst olun. Esnafsanız müşterinize karşı dürüst olun. Yemin ederek, yalan söyleyerek malı gereğinden fazlaya satmayın. Yine müşteriyseniz dürüst olun, malın hakkını öldürmeyin. Öğretmenseniz, müderrisseniz öğrencinizin hakkını verin. Vaktini zayi etmeyin. Öğrenciyseniz hocanıza saygı duyun, ona karşı doğru olun, dürüst olun, yalan söylemeyin. Anne babaysanız çocuklarınızı İslam ahlakı, tevhid inancı üzere yetiştirin. Onlara Kur'an öğretin, öğretemiyorsanız Kur'an kursuna gönderin. Eğer evlatsanız anne babanıza öf bile demeyin. Dürüstlüğün gerekleridir bunlar. وَقَارِبُوا buyuruyor. Allah'a yakınlaşın. Salih ameller işleyin ki, güzel ameller işleyin ki, Allah'ı razı eden ameller işleyin ki, Allah da size merhamet eylesin. Ateşten kurtarsın, cennetine koysun, rahmetiyle muamele buyursun buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadisi bunları ifade ediyor. وَلَاكِنْ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا. Rabbim Celle Celaluhu bizleri dosdoğru olan, dürüst olan ve asla yalan söylemeyen ve Rabbine yaklaşan, yaklaşmaya vesile olan amelleri işlemeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Rabbim Celle Celaluhu bu geceyi hasseten İslam ümmetinin sıkıntılardan, zulümlerden kurtulmasını ve bütün insanlığın tevhidle tanışmasını ve tevhide kavuşmasını, adalete kavuşup zulümden kurtulmasına vesile kılmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Geceniz mübarek olsun. Rabbim Celle Celaluhu hepimize affeylesin.
Lillahi Teala'l-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Halimizin ola maşerde cümle alem düşer derde. Halimizin ola maşerde cümle alem düşer derde. O dar günde seni nerede bulayım ya Resulallah. O dar günde seni nerede bulayım ya Habiballah. Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah, selamullah aleyke ya Habiballah. Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah, selamullah aleyke ya Habiballah. Sana geldim ey ya Sultan, lütfeyle gönlüme derman. Sana geldim ey ya Sultan, lütfeyle gönlüme derman. Uğruna canımı kurban vereyim ya Resulallah. Uğruna canımı kurban vereyim ya Habiballah. Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah, selamullah aleyke ya Habiballah. Sana geldim yas içinde, bu gönlüm kirpas içinde. Sana geldim yas içinde, bu gönlüm kirpas içinde. Hep ömrüm iflas içinden olayım ya Resulallah. Hep ömrüm iflas içinden olayım ya Habiballah. Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah, selamullah aleyke ya Habiballah. Rahmeyle gel şefaat kıl ümmet diye ile kabul. Rahmeyle gel şefaat kıl ümmet diye ile kabul. Sünnetinden uzaklasın kalayım ya Resulallah. Hayatından uzaklasın olayım ya Habiballah. Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah, selamullah aleyke ya Habiballah. كان كان يا صدق صفا كان محمد مصطفى كان شفيع پر وفا كان محمد مصطفى كان محمد مصطفى كان قالوا شاه لطيف كان بجنا وكشبه أليف مسكن نفرودا شريف كان محمد مصطفى كان محمد مصطفى
كهاني قالوا شاه كرام كان صاحب ببيت الحرام جبرائيل لذكر سلام كهاني محمد مصطفى كهاني محمد مصطفى كهاني قالوا شاه عرب كان حاكم بأصل ونسب خوي معجزان تبر عجب كهاني محمد مصطفى كهاني محمد مصطفى كهاني قالوا تاج سرا سر دفترا پیغمبرا رجورنا يا هردرا كهاني محمد مصطفى كهاني محمد مصطفى يا محمد حبيب ذو الجلال شرندي شرني اوش دلالي حسرة را فريت في غلك البلبلي جوني ما جقر ما يا رسول الله حسرة را فريت في غلك البلبلي جوني ما جقر ما يا رسول الله اندر ما رهبري ما رسول الله سيدي ما سروري ما رسول الله حبيبي ما طبيبي ما رسول الله جوني ما جگري ما يا رسول الله ای نبی از قربونی آرچتو بی از خیرونی حول اصحبتو بی ورم از کلو خزمک ارتو بی جونی ما جگر ما یا رسول الله ورم از کلو خزمک ارتو بی جونی ما جگر ما یا رسول الله اندري ما رهبري ما رسول الله سيدي ما سروري ما رسول الله حبيبي ما طبيبي ما رسول الله جوني ما جگري ما يا رسول الله ای بلال او ای حبم مجد شماری شما پیغمبر بی دوست حوالی شما حلال بجنتی ذو الجلالی جونی ما جگر ما یا رسول الله شما حلال بجنتی ذو الجلالی جونی ما جگر ما یا رسول الله اندري ما رهبري ما رسول الله سيدي ما سروري ما رسول الله حبيبي ما طبيبي ما رسول الله جوني ما جگري ما يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين 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 والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا نبي الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله يا ربي دوان مه مبارك دا دوان شوه مبارك دا دوی شوه برایت دا مدست خل بر درگاه تفگرتیه مدست خل بر رحمت تفگرتیه تو دعای ما قبول بکی یا ربی تو گناه ما عفو بکی یا ربی یا ربی تلموری رحمه
یا ربی تو دست مو 124,000 پیغمبرا انبیاء و اولیاء و اسفیاء و علماء و رهبر و خیرخواز و دلشوات ما تو دست موان جف نقتینی یا ربی. یا ربی تو اولاد ما گده ما صالح بکی عالم عامل حافظ و محافظ قرآن متقی و پاقجوان را بکی یا ربی. یا ربی تو نسلا ما بکی نسلا اسلام و قرآن وان دا خدمتا دین و ملت وان دا بدی را کرنے یا ربی. یا ربی تو نسلا مجمع باشتر نسلا وان جوان باشتر را بکی یا ربی. یا ربی تو ملت ما مملکت ما قضا و بلا و آفات اردی و سماوی محافظه بکی یا ربی. جن خوشی و با پیش عمومی تو محافظه بکی یا ربی. با خصوص جوی ویروسا معلوم تو ما خلاص بکی یا ربی. تو دائما رحمت و برکت و باران بسرمدا ببارینی مجزواتی و حشکایی و غلا محافظه بکی یا ربی. یا ربی مسلمان ایروش جحفظ و زندانا جکشتن و تالانا تو خلاص بکی یا ربی. یا ربی مجهف خستنه بهف خستنه و لهف خستنه بلا بلا بوین و اختلاف براعت و خلاص بکی یا ربی. تو یکیتی اتفاق روح براتی و حس کرنے بخیناو میں یا ربی. تو حس کرنے کا وکا انصار و مہاجرات خیناوا میں یا ربی. قلب میں یک دل میں یک صف میں یک بکی یا ربی. نخوش مهن یا ربی بحرمت اسم خوی شافی تو جوان را شفای بشینی یا ربی. اوے کو درد وان هنج درد وان را درمان بشینی یا ربی. ای خودی دینن تجدین وارا ادا بشینی یا ربی. یا ربی خصوصی کجمع دعا خواستنن و ایکل بر تلفزیون مسیر دکنج دعای مراد بیجن آمین. تجنا خوش وان را شفای بشینی یا ربی. چه درد و کلو سقنتی و علم واهنن تو تداوی بکی مسئله وان صورن وان حل بکی اولاد وان صالح بکی یا ربی. یا ربی تو اولاد ما یا ربی تو اختیار ما وکا حضرت ابو بکر بجو مرد و صداقت راکی یا ربی. تو مزن ما اداروان ما بکی وکا حضرت عمر بحکمت و عدالت. مالدار و دولمند ما وکا حضرت عثمان بکی بحیا و سخاوت. عالم و سیدای ما وکا حضرت علی بکی بعلم و جسارت. خورد و جوان ما وکا حضرت حسین بکی بشعور و شهادت. یا ربی دایی که ما وکا حضرت خدیجه بکی به ایمان و امانت. قیز ما کچه ما وکا حضرت فاطمه بکی به ادب به حیا و به عیفت یا ربی. خشک ما وکا حضرت زینب بکی به فریاد و به خدمت. خلق ما ملت ما وکی اتباع وان بکی به ایمان و اطاعت. درخی جناوا ما کین و بغض و عداوت. تخی ناوا ما محبت یا ربی. یا ربی تو کافرون یار اسلام امریکا و اسرائیل و حوالوان به اسم خوی قهار و جبار توان قهر و پریشان بکی یا ربی. توان دبن عرده بخی یا ربی. توان بلا ولا بکی یا ربی. اتفاقا وان خراب بکی یا ربی. توان خوب برهف بدی یا ربی. بر سلاح وان توپ و تکلک و تانق وان بدی هف که مسلماناش بیرا بکن یا ربی. تو قوتا وان ضعیف بکی یا ربی. الهی بدعای باو ما حضرت آدم علیه السلام امگازی تدکن دعاش تدخوازن. تو توبا ما قبول بکی یا ربی. ما کیف خوش بکی یا ربی. تو گناه ما عفو مغفرت بکی. چواتا گناه باو ما آدم عفو کر یا ربی. بدعای حضرت نوح علیه السلام حضرت ایوب حضرت یعقوب حضرت یوسف تمام پیغمبر هم گازی تدکن دعات کن یا ربی. تچوا دعای وان قبول کرد و دعای مجی قبول بکی یا ربی. بدعای حضرت ابراهیم علیه السلام هم گازی تدکن دعات کن یا ربی. تچوا اوج آگره نمرود خلاص کرد. آگره که ایرو مسلمان دناف دانن تو مجی جوی آگره خلاص بکی یا ربی. تنه یاری وی نمرود بکلمه شکی چوا هلاک کرد. نیار اسلام نمرود عصرا مجی تو هلاک بکی یا ربی.
بدعای حضرت موسی علیه السلام ام گازی تدکن یا ربی تچوا حضرت موسی علیه السلام جی فرعون و آرتشاوی خلاص کرد تو مجی روش کافر و ظالم وحشی و غدار خلاص بکی یا ربی تا فرعون و اردیاوی چوا دا آوه دا غرق کرد فرعون دورا مجی فرعون زمان مجی تو دخینا مسلمانا دا غرق بکی یا ربی یا ربی بدعای حضرت محمد علیه السلام ام گازی تدکن ام دعا دکن یا ربی د بدر دا د خیبر دا د فتح مکه دا تچوا رسول خو غالب کر لسر مشریک و یهودی و کافرا تیرو مجی غالب بکی لسر کافر و یهودی عصرا ما تو کافر و یهودیا تو قهر و پریشان بکی یا ربی بحرمت آوان شو مبارک ما دست خل بر درگاه تفکری یا ربی اما تنم بر دریت اگر تو دری خل ما بگری امی هرن دریه کیخن یا ربی تو جیه کی کو ام پیدا هرن تنن یا ربی غیری دریت تو دری خل ما و نگری تو دست ما والا و نگرینی یا ربی دعای مت قبول بکی دوی شویدا چه دعای کو هم دکنوش تدخوازن ای تمام مسلمانات قبول بکی یا ربی آمین 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 بحرمتی طه و یاسین جروح 124,000 پیغمبر را انبیاء و اولیاء را جروح مریه حاضر را و جروح مسلمان کل سر اکران تلویزیون لما گهداری کرن لما سیر کرن جروح مریه وان را و دعای موان توا قبول بکی جروح مریه ما توا الفاتحة معها الصلوات